Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kalong shisha ka sngi ka bakmen bat ka basyong shit hadu kata yagi pait nong rep jong ka thain mau hati hagaba haga sngi thok ding ka khatwai tarik no pra arjar arpho kilapon poi yaki mar rep jong ki shaka yo pin inam ka badai ru kum ka jingkendo lang jong ki pait nong rep yagani lapon long da ka Hills Farmers Union Sonedan Circle haga shnong Sonedan Yagani ka yopen inam la plepait ba do menteri jong ka sarkar jalla uba dai pait ya katanat ka rep karyang uba bantai dor lengdo uba lalong ukongsan harengkat ka jingi don lang jong menteri katanat ri dok ha ka sarkar jalla uba dasakyat ba lamare MDC jong ka mauhati uba Charles Marnger founder and executive Worldwide Impact Foundation Dr. Bramley WB Lengdo uba longru senior advisor jong ka HFU Senkme Kinong yalam jong Hills Farmers Union ki he officer jong ki tna traikam bapher ka sarkar bat ki wei ki pait nong rep jong ka thain Sonedan hagani ka sngi ki lapan sngauru hakmat jong menteri ka rep karyang ya ki jing bakum ki nong rep ki ya kendu bat kerpar ru ya ka sarkar bakan snano da ka wei ga yo ka ban lumlang ya ki mar rep ban pendu ya ki jing ot kilo na ki mar rep ban bu no ya ka extension office jong ka tna agriculture bat bandon ya ka processing unit bat ki wei de ki jing dawa Kathong jong ka Hills Farmers Union kalong ban peniateli Kathong jong ka Hills Farmers Union kalong bingin ai jing hikai Kathong jong ka Hills Farmers Union kalong bakinong rep kintip yalang jong ki hok ki jong ki Nia keren sang kawat kilo Nia keren sang ki jinge oper kadon tang kawai kalenti bakata ka de jing ya teli lalangi kung ginong rep ni marai ka jinge teli renti Om tang kinong kayi ki ban snap ini bahaga jing bakinong ot kilo syu nrewa ka sarkar kan snap ini Dena kaliang ngejong na ngasaw ban ay kublay ka pangipi kasay ngejong pi ng skam limba ka jing alam jong pi kinong elam bapinang lah banyak semat umday tang sini sa Boy District habaro kuwi ko jela ka ini dan bakinong rap sisa kinday ki babet ki babyang ki bala sisa bantay la ka jong kiyin ka babyang nanong sa umday syu kung mga juang nakapor sa kapor, bahong nong rep, uday, uta, unong rep, uba ang kat panang rep, nang sardat. Kat panang rep, nang sardat. Kat panang po, nang ru. Katang ikwa, ngong ipi, banratin kong ipinikikay. Tang ba kamday, kabang iong ba, tang sibe lalaban lelot. Tang sibenay, tang arpanay lalaban lelot. Dan siempor di kisnam. Ringi don kam kumala keren di gini orang mak semat kajing itu rela. Dari nata kada awang ni naso kumen. Banong bagi bana kaliang di department di bapen di officer di dalam dekat ni. Agriculture department di dalam di officer agriculture horticulture berkunjung kaliang fisheries ni dalam ni bro. Namar kumbaong itu di nongwai mana. Ban ai ban hikai ni nakabenta kumnong ni kampet yang harap kalian. Dahil natakadaw sa ikran. Nakuwi kapor, sikuwi kapor, hapadan kung kinikijingalang. Bayaw nomrap ujongi. Shua ba kinaji ngarap. Soba aji kay shua. Penso tu shua. Baka numlong lenoy. Handray kumbang ini manta. Kaday kajingla jong pinaladi. Kaday kajing Tracy Tom jong pinaladi. Bansa urlong kumli. Ladaday bibimle da kajinang da kajingtap da jong kabang grey ra ini ngatray lu pakaw nung dan nikmat ni uniu so pan nung dan nikmat ni kini ki papi ai ni ki jibam kinum dan nikmat ni dai limba ka jing Tracy kam jopi kum kinong ga ngaso kumen na do mga shimti kum minister bakini ki sang nong rat ki paper ngayle kat bala ban penjang bani kendo iki na kapor baginyo bandrung ki department ki jongi haman ki district bakam tam hapo directorate hangte hapo silong may nafas. Like banyak kendo ki officer keren na benda ke jingdon kam kinong rap to ya trailang. Ngaso kuman ba presiden mana to ka chopi ukran ni chicha. Ngasa dong lada piong begini trailang. Pendo ya ke jingdon to.
tong ini persang lang dalam surga kami elo kita kentok kran ka paman melai henrai ngau ipi pihak bania tu ya ke sisa pihak bania tu ya ke jinge bagi nong rap kini ke kendo nah kalian ketonga ngau ipi nado kasni kabagi ne isang nong rap kitongi nah kalian ke HFU haba kawan ban ai ya ke education data sama naga minta ka ni kasni ngada kuwa banwan nang banyu kijat kali kesenang beli kijat namar kuwa banyu i bani kendo bapi markmat undai tamar syong na pos ketria ngana ung nang rak ujenda se pos ni dan ngan supaya timbang cinta kadai nam ne bani kendo bapi markmat kumne nabi kuwa bani tamadon na pos ketria ngau ipi kumala keren de kiwei kirang ba sikmat baro kyo ngini kun nong rak baro ngini nong rak Kano nila yung Krista, ubi norap. Ha? Nga dito ibi, nga mikmat, naka-constituency nga mga nongno, kendai persen kini inongrap sudah. Nga soto ba, hindi niya yung inongrap. So, bisa nero nga karay, kamawati constituency nga lako nongno, kendai pusan nga ni kendai po, 100% kini inongrap sudah. Ngayon, kampalat ihatan Kamali ambisi. Kenal pun lagi orang sini bidang orang kita. Jadi nak kata mau ibi kaba kongsan kadai kejing penduk mat ini. Bahiru ini itu, bahiru ini sontrai. Mending penting. Lalong kami ni lalong berislam menurut keren siapa? Hidon hak banpan ya lah kajang hak nangi kena sisa. Jadi pekre lagu mentah kinaurat. Jadi pekre namanta kinaurat kibadai kibiu kiba dan benta hagaban ai yang jimbam jingdi yang i kampam kibadai skris sponsor sulong. Kumbang i doktor munemo kinaurat kibadai kibos. Ngasio ban ong bagatung kejingong i doktor kadai kaba sispa persen. Balai namar balai dan kinaurat ngi ki putri sokar, ngi ki amli, ngi ki diambisi, ngi lumyo, banbang kano-kano. Kada day unang rap na po salidan, kada day unang rap na po nangro. Kada ikiday mapi, iba rap, iba tray sitam, may baks ni, banginyo, banbang yukaw, banginyo, banbang gijor, gijor, banginyo, banbang, gino, gijimbang, iba paniming yan po slasatay. Kada jingkran ni doktor ko day, kama sispa ko unang rap, uday ubos, jang ibarot. Hoy. Ndai nga susi pat knyet. Ban persno hang ni mo. Kumbang iba Matias na iblakret di kun sama dungi. Bon kiba wat ye kita kiba pero sa jila kiba pero. Hoy. Balik kinungwa. Kihap kilewa na marbang ngitong kigomen nila feel ban penbiang ya pi ya galanti kitong pi ban pentray kam ya kini marat mari kitong pi. Ngasong banong ba ngadap dari Susi. Ngadap sisa dari Susi habayo snow de jingkren ki ba mo ba ikon samla lali gino ki persang banwat ki kam ki per hot. Ndrei kawai ngakwa banong. Mdei ke bawang ba ni trem le ye. Mdei mo banong ba nimna andrei jing persang ka don. The Honorable Minister Jongi Bapak yang Agriculture Bapak yang ini nampak borok. Kamut bayi tiasi, kamut bayi sangkat ini, kamut bayi le muda suno. Itrai yang keberta Jongi Bapak yang madat kita pilih. Mak kidan pat kidan kita bagaimana berkian hadu bapau tampil bagaimana lah berpendian. Yang gilo di lenti dan gano garukam ban penyat hal di madat jong gano than do kepada nampak state kita. Kalau don tang ke jinge dei bangi hadil baga sarkar India kelapas ki lightly ki bill ki belalong ain menta Farmers Act ngelara district council bangi gran banagal yang in charge ya karep karyang ya ke market ila kular ban simkia igane baga district council ro kan don laga don ka nam jula ban klet menta uslam hagawai kesni kat ban don ha office district council Kensan ngalayo ko phone call na kinong rep sensar
Hagaba menswai I minister jongi lade ban penbana usinsar desu umarep klau lade umarep desu forest products lade umar klau lade no umarep. Hagadu wasni kan mau banakalian jong district council ki persang ban RTP brand ngamare hame kofek bani gendo ya kinong kai sensar batang sisngi ngisko ban ai kublai minister ila penbai yang kekam ai gajing kapti dan minister badan muram